Non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Turabaramukije inshuti bavandimwe abakunzi ba CNT arakongosha aho muherereye mwese tubaha ikaze. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki ya mbere, tubifurije ukwezi gusha guhire, ukwezi kwa 10 tugana ku mwisho w'ukwezi w'umwaka. Nako umwaka uraburamwe amezi abiri gusa kugira ngo ushire twinjire muri 2026. Turabaramukije aho muherereye cyane cyane dushimira n'abakoze subscribe na share na comment ndetse na like. Uwo mwumva ni umuvugizi wa gisirikare ca Kongo. Reka twinjire mu makuru yacu nko dusanzwe tubabwira ngo turahera muri Sud Kivu iwacu, ariko uyu munsi wa none noneho tubafitiye amakuru international. Amakuru international ni ukuvuga ngo Kinshasa, umuvugizi wa gisirikare, urukiko rw'igisirikare rwahanye cyangwa se rwakatiye uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila. Bamukatiye ubwo gupfa, ariko nanone si ijya mbere si n'ijya kabiri babivuze banabikoze. Tubibutse kuko ari buri kenshi na kenshi babivuga, bikabagora gusa kubikora kuko baba bamukatiye ubwo gupfa batamufite. Hari benshi bagiye batwandikira muri CNT yaranditse Kabila se yafashwe ko bamuciriye ko bamukatiye ubwo gupfa byagenze ariko reka tubabwira ko batamufite kugeza n'ubu nawo babaza aho bari ahari ntibohamenya. Gusa nyine baba bavuze ko bamukatiye ubwo gupfa, iyo bose azobonekera bazomufata bakamuganisha ubwo bamukatiye cyangwa se ubwo bavuga rumukwiriye. Tubibutse kandi kuko uyu ari former president wa Kongo wayoboye imyaka 18 igihugu ca Kongo. Ejo bundi kandi urukiko rwa inteko yarateranye bahamya neza kuko atari umukongomani ngo ari umunyarwanda. Ukibaza tese imyaka yayoboye igihugu 18 nibwo bibutse kuko atari umukongomani, nibwo bagiye muri identité yiwe, nibwo bagiye muri CV yiwe babona ko atari umukongomani. Ibi navyo nibyo kurebesha amaso. Dushobora kwibaza ngo se Gisegeti igihugu karakijana he, kuko mu byaha bamushinjije cyangwa se byatumye bamukatira ubwo gupfa harimo kuvuga ngo yatarahira igihugu cyangwa se yakoseye igihugu, batumva ururimi rw'igifaransa, yahemukiye igihugu muri make. Icya kabiri bavuga kuko yasanze mouvement de terroriste kuko bayita cyangwa se AFC M23. Ikindi cya gatatu bavuga kuko ngo atubahirije amategeko. Bene ibyo nyine bagenda bamushinja. Icya kane bamushinja ngo ubwicanyi bwabereye muri Nord Kivu, kandi reka tubibutse kuko ubwicanyi bwose bwabaye Joseph Kabila ataragaruka mu gihugu. Nubwo bwicanyi yewe bwabereye mu ntambara, ni intambara yahuje AFC na FARDC ndetse n'abandi bambari bayo bagwana, ariko nanone bikaba birenzeho igisirikare cya Kongo bakaba babishinja Joseph Kabila. Tubibutse kandi kuko uyu nguyu ari umwe mu bayobozi bayoboye imyaka myinshi kandi bayoboye igihugu. Izi ntambara zabaye ahari ndetse avaho ku butegetsi zigihari, ndetse we yari yarazirangirije nko dushobora kubyita ngo ni mu bwenge. Icyo jewe mbona cyane cyane aharushiriza uyu hari Felix Kisegeti n'ubwenge, kubera kuko Kabila we ibintu ze abikora mu bwenge, akinira chini ya maji niko abaswahili bazabavyita. Naho undi we aravuga gusa imvugo yaraza n'ivyo avuga atanabikora, nico kibazo kibaho. Ubu ngubu abo yakatiye ni benshi, abo bakatiye ubwo gupfa ni benshi, barimo ba nyakubahwa Honorable Kurendanga umuyobozi wa AFC, barimo ba nyakubahwa Bertrand Bisimwa,
barimwo bande bagiye basohora urutonde bande bawira ingoma nuko. Ariko rero ukibaza ngo se ibi bihano bamufatiye cyangwa se bamukatiye go gupfa bizashoboka gute kandi batamufite kandi atahari? Ni mu gihe AFC nayo yiyunze na Kabila ndetse ikavuga ko ishaka kurebera igihugu. Ubwo se turibaza ngo se ko bagiye kurebera igihugu ubwo go gupfa se yakatiwe n'igisirikare cya Kongo kandi bavuga kuko bazogera mpaka Kinshasa, ninde uzabivamo? Haya, reka tuvyitege tubihanga amaso ibya Kongo turebe iyo byerekeza. Reka twerekeze naho mu mahanga muri Amerika aho umukuru w'igihugu cya Israel cyangwa se Ministre Benjamin Netanyahu yahuye n'umuyobozi w'igihugu cyangwa se wa Amerika Donald Trump. Donald Trump amutegeka guhamagara umuyobozi wa Qatar, akumuhamagara kuri telefone akamusaba imbabazi, akamubwira ko agomba kumubabarira bitewe n'ibisasu Israel yagavye hari Doha. Ni mu gihe Benjamin Netanyahu yafashe telefone ahamagara umuyobozi wa Qatar abitegetswe na Donald Trump. Ushobora kwibaza ngo se iyi politike kirakimwa gute, iramaja hehe? Kuvuga ngo Benjamin Netanyahu afate telefone ahamagare president wa Qatar amubwire kuko amusaba imbabazi kuko yagavye ibisasu. Ushobora kwibaza ngo se impamvu yateye Benjamin Netanyahu cyangwa se yateye Israel kugaba ibisasu kuri Qatar Doha ni nyabaki? Nibiriya Israel igize iminsi iri mu ntambara na Iran na za Iraq ni abarabu aho batavuga rumwe na Israel bitewe na bira bya Hamas bavuga ko ari abarabu bateye Israel. Ariko kandi mu yandi magambo ega Israel ni twigwaneho bigwanaho ko barigwanaho, ariko kandi hari igihe nabo bacokoza, hari igihe Benjamin Netanyahu acokoza abandi ashaka gupima imbaraga. Reka tubihanga amaso turebe iyo byerekeza niyo bigana. Mu Minembwe babyutsa amahoro, na amahoro nta kibazo. Mu Rugezi na amahoro, ku Ndondo na amahoro, mu Mikenke na amahoro nyuma yuko drone yaje kurasa gusa yari kwigerageza ni kwaguharibisha kwangiriza, yari ishaka kwangiriza gusa, ariko na amahoro nta kibazo. Ubu na amahoro nta sasu byumvikanyeyo, n'akarere kose karatekanye. Turashimira Imana, tuzohwema kubivuga, turashimira Imana ikomeje gutanga amahoro muri ho plateau, ndetse dushimira nabi Imana yaciyemo kugira ngo bagarure amahoro mu karere. Tumanuke twike Uvira hariya muri Plene haravugwa ishimutwa ry'umugabo w'umunyamurenge w'imyaka 65. Aravuga kuko ari abazarendo bamushimuse, ndetse twabonye na video, twagiye tubona n'amavideo bamufite babesha bamwagiriza kuko ari M23, ariko ni ibintu nyine bijya byo kubesha, bazabona umuntu wese bakamwita uko bamwise. Bakaba bamushimuse bamufite, twabonye aho yari yicaye bamufashe nabi ndetse bamuhambiriye kandoyi. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu byo gutabariza ubwoko ndetse n'ababishoboye kugira ngo uwo mugabo arenganurwe, kuko icyo azira cyo nakarengane kimwe n'akandi abandi bose bagiye bazira. Ariko turasaba kuko uwo mugabo yarenganurwa, kandi turabizi ko hamwe n'Imana ndetse hamwe n'abashaka amahoro uwo mugabo aza kurenganurwa, nubwo ari mu maboko y'abagizi ba nabi bishobora gushika bakamwica cyangwa se Imana ikabanyuramwo bakamurekura. Ariko tubibutse ko AFC M23 ababo yagiye ifata, yagiye barekura amahoro ndetse ikabatuza ikabaha amahoro gose, ariko kuri bo siko bikoze. Ibo hatarabo twagiye tubona batwikira mu mihanda b'abanyamurenge, n'abandi bagiye batesa babica urupfu rwa Rubozo, n'abadamu n'ibiki n'ibindi byose bazira uko baremwe. Uko niko bimeze mu karere kara muri Plene ya Uvira, uko niko byifashe. Tugeri Bukavu rero tuzamutse, nukuvuga ngo iyo tuvuze Plene ni ugukomeza uriya muhanda wose ukagera hariya za Bwegera Mukamanyura, ukazamuka ukagera za Nyangezi, wava Nyangezi ukinjira hariya za Mosho, wava Mosho ukinjira hari Bukavu. Turashitse rero Bukavu haravugwa ikundi ry'abazarendo bafashwe ku munsi w'ejo bundi, bafatwa na sensibilisation cyangwa se n'abayobozi ba AFC bagiye basensibiliza abasore, baraza barabafata abasore b'abazarendo bafite imbunda, bafite n'urumogi. Twabonye amavideo bafite urumogi rwinshi, bafite n'amafaranga udupake tw'amadolari twa phobie, ayo bita phobie. Ubwo tuvuze phobie ni amadolari ya fake yo kubesha abaturage bashaka kubiba kugira ngo babatware ibyabo. Rero abo basore barabafashe abasore bagera ngo kwijana, barabazana n'imbunda. Imbunda zonse zari nyinshi, ariko zari izimbunda nyine
izo kwangiriza ntiziza ziba nkeya habe niyo yoba imwe yobuza umutekano akarere kose ari nimwe. Barabafashe abo basore barabazana baberekana mu mitingi bakoze, ndetse maire de la ville ni wari ubihagarariye, barabarubura bafata abasore barabajana babageza mu mago yabo, barabarubura n'amahoro, babasaba kutazongera guhungabanya umutekano w'akarere ndetse kutazongera gukoresha ibiyozabwenge arigo rumogi, kuko bafatanye urumogi twage twabonye udufungo dufunze nyine mu mashashi, kuko mubiza abazarendo n'urumogi ni twibanire ntibaza barusiga. Uko niko rero bimeze mu mujyi wa Bukavu, uko niko bimeze naho ubundi na mahoro, abantu baratekanye nta kibazo, haratekanye abantu baragenda amanywa nijoro. Mu mujyi wa Goma ho na mahoro naho haratekanye, nukuvuga ngo ibice byose bigenzurwa na AFC na mahoro baratekanye. Imigwano rero irakomereje iyo hirya haja za Kamituga. Uyu munsi wa none ntaho twabonye ko bagwanye, baratekanye na mahoro, kandi turashima Imana kuko twabivuze ntituba dukeneye ngo bagwane, ahubwo tuba dukeneye ngo amahoro habe kumvikana. Kuko hariho bamwe wenda barambiwe, hari abandi bavuga ngo turarambiwe yuko Goma nako Uvira yabatombe, turarambiwe ko bene uko. Ariko intambara si nziza, burya habaye n'ibiganira amahoro akaba, abantu bakumvikana bakagira amahoro, nabyo ni byiza kurushaho. Usibye ko abakongomani baza bagenda bihinduka kubyo biyemeje bakabihindukaho cyane. Ahandi rero haravugwa mu karere ka Beni, tukiri muri Nord Kivu, mu karere ka Beni naho haravugwa ishimutwa ry'umugabo w'umunyamurenge witwa Semahoro ngo washimuswe, akaba ataramenyekana bamushimuse, baramenyekana ntacyo barabivugaho, bavuze gusa kuko yaburiwe irengero, bazi ngo nuruhe ruhande. Tubibutse ko Beni ari ahantu habi cyane, haba za Nyatura, haba iriya mitwe myinshi yo mu Bugande. Hariya Beni rero haba iriya mitwe y'inyeshamba cyane ikunze kwicana. Tuzi niba aribo bamushimuse, ntituzi ibyo yazize, ntituzi naho yafatiwe, nuko gusa itangazo ryaje rivuga kuko uwo mugabo yashimuswe n'abantu batazwi bataramenyekana. Ko niko rero bimeze mu karere ka Beni no muri Kongo muri rusange niko bimeze. Reka nanone tugaruke mu itangazo cyangwa se mu makuru ya Bintou Keita. Bintou Keita ninde? Ni umunyamabanga mukuru wa ONU ushinzwe gushikiriza ONU ku bumwe amakuru cyangwa se raporo, aho yashikirije ONU raporo y'uko ingabo 7,000 za AFC zavuye muri training, ati zaratereninzwe, ndetse yabise inyeshamba, yavuze kuko ari izindi nyeshamba 70,000 zongeye kubuka zaje mu migwano kugira ngo zifashe AFC. Iwe yazise inyeshamba, ariko kandi twebwe tuzi ko neza ari ingabo zatereninzwe na AFC M23 kugira ngo zije kugufasha abandi urugamba barimo rwo kubohora Kongo se cyangwa rw'abarevolutionnaire rwo kugira ngo babone Kongo y'abarevolutionnaire. Nukuvuga Bintou Keita yaripotinze kuko izo ngabo 7,000 yazise inyeshamba zasanze AFC M23, ariko ntabwo ari inyeshamba zasanze AFC, ahubwo ni inyeshamba ahubwo ni ingabo za AFC zatereninzwe zikaba zaje gufatikanya na AFC mu migwano bafite yo kubohora igihugu nk'uko babivuga. Rero uwo muvugizi akaba yavuze Bintou Keita, ndetse akaba yatangaje avuga kuko ari mu gihe bari basabye AFC M23 guhagarika imigwano, guhagarikira ndetse ngo bakava no mu bice baherereyemo bambuye leta, ariko siko bimeze. Mu masezerano bari bavuze y'Qatar ndetse n'amasezerano ya Washington siko yaravuga kuko abantu aho bafashe bagomba kugarukiraho, FARDC nayo igomba kureka kubagwabaho ibitero, ariko kandi biza kurangira FARDC bagavye ibitero nabo bakomeje gusonga imbere. Bintou Keita we siko yavuze kuko bari bategetse AFC kuva mu bice yafashwe, ndetse avugamwo Goma, avugamwo na Bukavu, avuga n'utundi turere twose AFC yari yigaruriye, avuga kuko bari bayitegetse kutuvamwo. Ariko ko byari byanditswe mu masezerano ya mbere, ntabwo bari bayitegetse kutuvamwo, ahubwo bari bayitegetse kugumaho yari iri, itazongera gufata ahandi. Ariko siko byarangiye bimeze, ubu byarangiye bagumye kwa advancinga bamaze gufata n'ahandi henshi cyane. Rero nshuti bavandimwe, amakuru yacu naho yaragarukiye, nayo twashakaga kubagezaho. Reka tugane turebe iyo bigana, turebe iyo byerekera intambara aho yerekera. Reka tuze kureba aho igikurikira. Ushobora kwibaza ngo ese Joseph Kabila we aravyifatamwo gute mu gihe bamukatiye cyangwa se bamuciriye ubwo gupfa? Ni mu gihe nkuko mubizi Vital Kamerhe nawe nkuko twabibabwiye ubushize yiyeguje mu nteko, atakibarizwa mu nteko nshinga amategeko,
mu gihe ndetse Costa Mutamba nawe ari mu mpimba yafunzwe ndetse bamukatiye igihano cyo gufungwa imyaka 10 ariko bagikase vuba bagiciye vuba mu gihe bari bakiya bavuga ngo baracyari ko bamuburanisha bahitamwo kumufunga hakiri kare kuko ntituzi iyo bigana. Ushobora kwibaza ngo ese Felix Tshisekedi iyi ntambara karayiroza he, iyi ntambara yerekeje he, uyu mukwabu afite na mahoro bizamugendera gute, bizarangira bigenze gute, manda y'ubutaha ya 2029 izamuhira koko, ashobora se kuzayitsinda nayo, bizagenda gute, itegeko nshinga yashatse kurishingura cyangwa se kurihindura uwitwa Martin Fayulu nawe abigwanyiriza kure arabyanga ndetse n'abandi bakongomani muri rusange barabyanga. Ashobora kuba abahafunga n'aba ngaba baba demisiona aricyo cyane babazira kuko Felix Tshisekedi bivuga ko afite amahimba yo guhindura itegeko nshinga mu gihe nawe ubwiwe atizera yuko 2029 azotsinda no matora kuko yahagurukiwe n'abakongomani n'abatariyunga muri AFC. Mbabwire kuko nabo badashaka Felix Tshisekedi nubwo bagikorana nawe ni ku nyungu zabo z'amafaranga gusa, ni imirimo barimwo, ariko uyu munsi banone baramutse bayibambuye nabo ubu nyine bo kuyunga n'abandi cyangwa se bashobora no kuyisiga bakayita bagasanga abandi. Amakuru yacu rero nahagarukiye ni kuri CNTR Kongosha. Bagusaba aho utarakora subscribe kudukandika subscribe gusa ntacyo bitwaye, na share na comment na like, dushimira cyane mwebwe ababikoze. Tuzakomeza tubagezeho andi y'akarere uko bizogenda byifata byose, uko bizogenda bimeze tuzaza tubabwira ayo hirya no hino. Murakoze cyane, reka tubibutse turangirize ku makuru y'inkino twari twibagiwe. Uyu munsi wa none Champions League yaragarutse ku munsi w'ejo, aho amakipe yagiye ahura, ikipe zagiye zihura, habaye match yari ikomeye cyane. Umugwi wa Liverpool ukaba watsinzwe igitego kimwe gusa n'ikipe ya Atalanta. Tubibutse kuko Champions League yatangiye na ikipe ya Real yo ikaba yandagaje agakipe ikagatsinda ibitego 5. Ikipe ya FC Barcelona ikaza guhura uyu munsi wa none na Paris Saint-Germain, ikipe mu Bufaransa. Ni mu gihe FC Barcelona yiyandikishijeho ngo Congo umutima wa Afrika, naho Paris Saint-Germain nayo ikaba yari Visit Rwanda. Kuvuga ngo Congo umutima wa Afrika na Visit Rwanda ziraza guhura uyu munsi wa none muri Champions League, umukino uza kuba ukomeye, umukino uza kuba udasanzwe. Murakoze cyane, mukomeze mugira amahoro y'Imana, tuzaza tubabwira resultats z'izo zose tuvuye kubabwira. Imana ikomeze ibane nawe.